kubai pi bro tene por ninya pay ya kini ke lies jong ki life ho ngot ki ban yo ra ya ga ballon di or jong taus nem ajar ar pau san hana ninya pule kini ke life ho ngot hakka arpu arterik jong september mano ban senshar lane ban yora ya kata ka ballon di or ha France lane ha Paris Rementa pega tonya pe ya ginigi nominees jong ka ballon di or 2025. Okay, let's start. Sa kawi perlok nakalian jonga na kitbok kit ruang ya Lamine Yamal ba unyo ya ka ballon di or te nakalian jong pi kwa yana ban job ya ka ballon di or sa comment temta tonya sedang no Banengkong Ashraf Hakimi naka PSG ba Pedri naka Barcelona balai Mendes naka Liverpool Guersi naka Dortmund McAllister naka Liverpool Henry Rafinha naka Barcelona Henyo Victor naka Arsenal, Desayardun naka PSG, Dumfries naka Liverpool, Mark Timothy naka Man United, and then Ousmane Dembele naka Paris Saint-Germain, Erling Haaland naka Man City, Joe Neves naka PSG, Jude Bellingham naka Real Madrid, Robert Lewandowski naka Barcelona, Mohamed Salah naka Liverpool, Cole Palmer naka Chelsea, Fabian Ruiz naka PSG, Vinicius Junior naka Real Madrid, Declan Rice naka Arsenal, Vitinha naka PSG, Kylian Mbappe naka Real Madrid, Donnarumma naka PSG, Michael Olise naka Bayern Munich, Fabian Ruiz naka Bayern Munich, Lamine Yamal naka Barcelona, Courtois Seria naka PSG, Harry Kane naka Bayern Munich, Virgil van Dijk naka Liverpool, but last Lautaro Martinez naka Inter Milan. Te tamne perlok kubleshbun.